Bakınız, ben başından sizin soyadınız, adınız ve baban adı soracağım. Sonra size nasıl köyde yaşadınız, nasıl, kaçan siz doğdunuz? Кезбеде туғанмын, 29 март Şimdi. 1925 senesi. Da bakayım. Siz adınız soyadınız ne? Adım Hatice, babam adı Osman, babasının adı Hüseyin болған. Siz kaysı köyde, kaysı rayonda doğdunuz ve ne vakit? Кезеуде. Кезеу шерінде тудым. Тани. Kaçan siz? Kaçan? Senesi? 25 senesi. 1925 senesi. Yani sizin şehrinizde kaç adam tahminen kaç koranta yaşaydı biliyorsunuz mu? Babamla üç kardeşi болған babamla. Familiялары Кантемир болған. Бекім білесіңдер мұнда неме Кантемир, Эмир Кантемир өмері бар. Сонымен емжемні торыны болар. Babam en ikeni болған, Süleyman emcim болған, bu Enver'ini Karpabası, Yakup emcim болған. Babamla iki er kardeş, bir kız kardeşi болған. Birisi Süleyman, birisi Yakup, kız kardeşinin adı Meryem болған. Er kardeşim Yakup болған. Onun korantası Keriş'te yaşayan köpsü Keriş'te. Şimdi bunda bir torunu var şu babamla edebilgen. Şimdi tanesi olacak. Sonra bana köyünüzde kaç sokak var idi? Adları nasıl oldu biliyorsunuz? Başta ben tuğan şehir Kizlev. Улица Цыганский, 73. 73 болған. Сонан енді бұл емжем, Сüleyman емжем үйленecekti. Слободкаға көшкенбіз. Улица Желябова, 45 деген адбарға. Сонан да көшкенбіз соңғы уақыт. Кене шо Кезлеу, переулок раздельный, шынтте бар ол. Дом 3. Şu adbardan da bizim alışığa var. 6 balaman, anam Cenk malinde netli, deportiruют etli, Kırım'dan Özbekistan'da Çelçik degen yerге düşemiz. Şehir yanında bir ozenler var idi mi? Özen yok, deniz var idi. Kara deniz var idi. Gol var idi mi? Gol. Kara deniz var idi. Liman, tuz çıkar ediler. Anlaşıldı. Ve şehirde adamlar aslında neden uğraşıyorlar? Aslı o kadarlık. Kız bala vakit köp yerge barmay. Mektepe bara keliydim. Babam bazarda brigadir bulup çalışsaydı, ahrananın üstüne starşy bulup. Bazarda kişi cüret ediyorlar. Kındız bulmaylar. Bunlar şimdi o kriterin mitteleri vakti. Balban bazar şu yerdeydi. Boyak yer verir, şöyleydi. Ve bana adamlar ise bostanlarda nasıl ösümlükler östürüp çıkardılar? Şu yerinde bilmem ne de ösümlükler. Men kartanam var edi. Senin ananla, senin kartananla, ananla anasın azbarda tıraydı. Zami kartanam. Onların sıyırı bizde tıraydı. Bizde tıraydı. Şunun üstüne alıp barıp benim sataydı bazarga. Memetepke ketkensin qaytkanda kirip bazardan savutlarını alıp keleytiraydı. Anlaşıldı. Bir de yani mal bakaydılar aslında.
ya da yok? Қой не қарайды. Қарайды. Біздің де қойларымыз бар еді, бір 5-6 тәне. Алып барып шөбаға тастап келейік, ақшам сұғып, қарап алып келе тұрған едік. Ya nasıl da mal var idi? Koydan gayrı nasıl? Başka жоқ, деме. Бір-екі тауық көрелері болғанын білемен. Көрелін ақылында бабам бір келе сойса, анау көрел аз барда жүгіріп жүргенін ақылында. Tamam. Aslında өсімliklerden gayrı nasıl terekler var idi? Yani yemiş terekler var idi mi? Емістерге біздің аз барымызда еміс тереге жоқ еді. Мен туған күніме ақылымда анам, бабам неме Ерғуан Сирен деген дерек отыртқан ақылында. И бір емжем бар еді, бір улица ояққа отыра еді. Олардың аз барында Стамбулдық дерегі бар еді. Ірі бұндай. Сол қоңышымызда да бар еді екінші. Біздің үшінші аз бар, оларға екінші. Олардың аз барда да бар еді сол дұт дерегі. Ұзын ірі қара дұт Стамбул неме дұты дерediler. Çok başka bilmiyorum. Ve lağaplar var idi. Lağaplar da var mı? Lağap. Evet. Мен babama o гражданский жеңті болған. Оға Шолақ Осман дейділер. Неге дегенде оң қолынан жаралы қолы шолақ еді. Өзі енесі бабам Осман та қоңышымызда İmam Osman бар еді. İmam Osman екінші азбарда отыр еді. Сын бір неме Осман дені қайта берді. Улицаның соңында отыр еді. Оны Пінісіт Осман дейділер. Пінісіт Осман. Шайтар бұлаға апсала еділер. Çok неме ажыратmak için böyle. Zenatlar yani savut nasıl çanak çölmek var idi sizde? Çanak çölmek uақыт таңсық еді. Қашқыларымыз ағаштан бұған білемен сырлы. Сондайда достықайлар дейдік неме епімізге. Бір шанақтан аша итірғайды көп қолман татараш болсын, başka бұндай қой ағышларына. Yaşlar da var idi. Yaşlar. Onlar nasıl uğraşaydı menен aslında? Bayramlarga gittiler. Көп ерге мен неме бабам бек диндар еді. Көп ерге жібермес еді. Сол үшін өпсін білмеймін. Кімге кім қайда бара, нешей, неме. Оны білмеймін. Мен, например, көп ерге барғам жоқ. Только мектепке барып келемен. Қорантамыз балабан еді. Анам өпсіз өскен. Оға ярдым етеді. Суға барып келемен. Мечканға барып келемен. Қардашларым көп еді. Екеумізімді шірте етілер көтеріп арқамда жүрген.